Tripura Mothani Wings, TWF, Tripura Women's Federation ni Central General Secretary. Tini tamne bagui Tripura Motha yakari tini oro BJP ni bana marongkha. Amo yafami simi kisa sagranai. Ang pula IBFT tongani, IBFT ni General Secretary tongani ojawa IWFT ni. Abulia gulo 2021 যখন Tripura Motha আচাইখা আচাই মানে ইয়া গুলো 2022 Tripura Motha no banalo thaka Tripura Land ni demand tongani Tripura Land ni demand ni slide hano gata Tripura Land ni demand tai boka hamai ne wansugoi Tripura Motha wo yapri sharmani Abulia gulo 2023 hainohai jung contest khlaika last fight hinebo jung fight khaileka bishas khlaioi Tripura Motha jung fight khlaimani jorao last fight nei jung khlaile mani nokha jung Tripura Motha khlaioi 42 ta jagao kendro jono chini assembly constituency wo jono seat dikha arone bisingo angbo khoroksa contested tongmani Kamalpur 45 general area wo abuni yagulo afro last fight nei jono saka 2024 haino hai parliamentary ni jokhon election ungfruwo apruwo bo haino jung kaisa constitutionally solution nayakanai jung taisa haino hai arabo yapri dikha jung afruo haino hai chini Maharani Kriti Devi Singh Mohodoyano jung Poddomar kawono jung bud diwino jung apruo haino hai MP seat basa dikha chini waire wai mungsani pore mungsa jung nugo tabuk haino hai 2026 jung tabuk TTA ADC ni election ADC constituency election choli uitongo declare ungkha tabuk jung samongklai tongo aro hingkai je chini Tripura Motha ni je supremo tabuk sajauka next generation nai kaisa ni por kaisa jung protishruti rimani hai nugrui tongo fiaba jung ajagao jung thik moto thangoi samongklai sugoi maiya